Ako misliš da je nemoguće napraviti mekane, tople linzere bez jaja, danas ću te prijatno iznenaditi. Danas pravimo linzer oči, potpuno veganske, a toliko ukusne. A tajni sastojak? Obična voda od lebleblija. Da, stvarno. Prvo mikserom umutimo šećer i ulje, dok smesa ne postane glatka i sjajna. Zatim dodajemo aquafabu, to je tečnost od lebleblija, koja savršeno zamjenjuje jaja. I sve sjedinite u jedinačnu smesu. U smesu dodajete polovinu brašna, mlevene orahe i vanilju. Preostalo brašno dodajete postepeno, kako bi se masa lijepo i ravnomjerno sjedinila. Aquafaba djeluje kao jaja, jer sadrži proteine i skrob, lijepo povezuje testo. Kada je testo spremno, ostavi ga da odmara u frižideru najmanje 30 minuta. Biće kompaktnije i lakše za sečenje. Koristi klasični kalup za linzer kolačiće, donji dio bez rupice, a gornji sa rupicom. Ako nemaš kalup, možeš da koristiš čašu i slamku za sredinu. Radi isto tako dobro. Peci ih na 180 stepeni oko 10 minuta ili dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Ostavi ih da se ohlade, a onda dolazi najbolji deo, mazanje džema. Ja koristim domaći od šljive i kupine, samo da bude gust, da lijepo drži. Ovo su moji omiljeni veganski kolačići, ne zato što ne sadrže proizvode životinjskog porijekla, već zato što ih pravim sa uspomenom na djetinjstvo, samo na nečiji način. A najbolji deo, da niko ne primeti da nema jaja, svi kažu, kako su mekani. Daj im šansu, iznenadit će čak i one koji kažu da veganska hrana nije ukusna. Ako ti se video dopao, sačuvaj ga ili podijeli s nekim ko obožava kolačiće. Zaprati me za još jednostavnijih veganskih poslastica.